družba, mi smo nazaj in čas je za mojega zadnjega gosta v današnji vdaji, vedno rečem, najboljše pride na koncu. In predno ga napovem, dajmo videti, če kdo mogoče ve, kdo je to, pazi. Jo, a imate TV3 doma? No, če imate ta program, vklopite 16:45, sem jaz live na TV3 v oddaji Dobra volja z Iztokom, tako da se vidimo tam, let's go, baby. Ha? Kdo bi to bil? Ne še enkrat. Jo, a imate TV3 doma? No, če imate ta program, vklopite 16:45, sem jaz live na TV3 v oddaji Dobra volja z Iztokom, tako da se vidimo tam, let's go, baby. Režija, dajmo za hec mogoče, če se bi kdo javil na 01 236 286 0, pa da ugane, kdo je ta skrivnostni gost, ki bo zdajle, pa tudi od zadaj se ga že vidi na ekranu malo. A slučajno kdo ve, kdo bi to bil? Predno ga jaz povabim noter na Skype. Dajmo še enkrat. Jo, a imate TV3 doma? No, če imate ta program, vklopite 16:45, sem jaz live na TV3 v oddaji Dobra volja z Iztokom, tako da se vidimo tam, let's go, baby. Ni javo nobenega? No, dajmo enega. Dober dan, kdo je z nami? Dober dan, Miha tukaj. Miha, kdo te za jajca drži? Pero Martič. Pero Martič, dame in gospodje, je z nami seveda. Pero Martič, legendarni youtuber, gamer, glasbenik, komik, zabavljač, troll gang, kralj, skratka človek za sva vremena, kot radi rečemo. In Pero, lepo zdrav in dobrodošel v dobri volji z Iztokom. Hotel sem res, brat, moj isto, kot imaš od zadnja, veš, tako. A veš, da zapnem ovo, ono, tako. No, dej. In grem, evo ga, tako sem je rok. Ja, zdaj si isti, kot na sliki. Veš kva? Poznaš sem, da sem se zredu. Hotel sem te odrezati od spodi, ful, da bi bila glava, sam pol bi bejbo odrezal, pa bi mi pokvaril malo dajo, ne, tako da nisem htel, ne. Pero, brat, frizura, isto, frizura ti ka pomfrit, brat. Pero, daj mi povej, zdaj, odkar smo v karanteni, kaj se s tabo dogaja, kaj novega, kaj nam boš povedal, kaj si počel ta 2 meseca? Ta 2 meseca sem, brat, jedel, sem na polno sladkarije, pa pil sem čajčka. Fulnega čajčka sem spil, ja res, dostega čajčka sem spil. Pa tako, kile sem dobil. In to je to, brat, užival sem, in streamu sem. Koliko kil si dobil gor, koliko kil? Brat, res imam ful star, vezevanci. Pa kam, v Trebo, Halorit, ali kam zdobo največ kil? Kaj smo čuli, kako me suhe roke, če ko pogledaš, veš li, roke, pa res. Ricem se mi še zdaj pozna. Noge imam isto ful suhe, le noge, veš. Ja. A Trebo, brat, ta zgoran del pa... Kaj pa Rit, pokaž Rit, obrni se Rit, da vidimo. Aha, ja Rit imaš lepo, no, to moram reči, no, tukaj nima pripomp, no. Šmekersko, brat, daj to. Ja, lepo Rit imaš, nima kaj reči. Pero, daj mi povej, kaj si ti v bistvu najbolj? Si gamer, si youtuber, si glasbenik, si komedijant, kaj si najbolj? Ali si vse? Brat, jaz sem vse, buras, jaz sem, še debil sem, brat moj, vse, kaj to pomisliš? Brat, lej, a vidiš sliko, se vidi slika? Čak sem da vidim, ko imam tule nekaj imam na ekranu, sam mal. Ja, ko imaš to, čakaj, to moram pa dati čala gor, ko imaš to? Sliko, brat, no, to sem jaz, lej. Pa res, to si ti, bravo. Ne, žark, kao, a veš, ka pridem v bistvu pridem zmer, ko bi rekel Jezus pridem, razumeš? Aha, ko Jezus, ja. Eksplozija, brat moj, razumeš, eksplozija, ker v bistvu vsak dan uničujemo internet, razumeš, ker smo toliko smo hype, toliko smo jaki, Trogang je toliko močen, da uničuje, razumeš, internet, veš, to je eksplozija, ne vice dobe. Ampak to kao pot, skozi raznesemo, skozi smo na trendingu, raznašamo trending. Daj mi povej, Pero, ta gaming, ti dejansko se usedeš za računalnik, špilaš igrice, zraven komentiraš, ljudje te pa gledajo. Daj mi povej, v čem je fora tega, da si tako zanimiv folku, da to gledajo ure in ure? Kaj je recept?
Ne vem, jaz, brat, zakaj bi gledal kdo v mojo gadno faco, le kakšno sem realno, pač tako. Dobro. Antipatičen, nisem zanimiv. In pa še kaj najhuj, igram golf. A greva enega golfiča? A greva en golf igrati? Ja, Igram golf, igrate. Ja, kaj ga ne pa jaz zdaj igram, če ga nimam tu? Viješ, evo, priješ na moj stream in igrava skupaj igrce. In to je to, čisto preprosto. In poderamo rekorde, veš kaj najhujš? Ja. Mi poderamo, brat, rekorde nasploh za slovenski YouTube. A gaming je, razumeš, igrce igramo in poderamo rekord. Sej to te sprašujem, koliko je to mogoče, koliko je to mogoče? Ne vem, brat moj, mogoče zaradi salte, le to. Mogoče so salte ključne. Ti, ampak, da mi povej, koliko ljudi gleda dejansko te tvoje streame, koliko ljudi gleda v živo? Istok, zdaj pa brez heca. Koliko? Brez heca. Pokaži mi telefon, da vem, če si subscriber. Ne upam ti, ko imam tako ozadje, ki zdaj ni primerno za tole uro. Pred puno ljudi gleda. Včeraj, recimo, samo včeraj, če vzameš en navaden stream, 2200 ljudi od enkrat. Je gledal live skozi. Ja, skozi. Pero, predno se posloviva, ker nama je zmanjkalo časa, bom seveda ti rekel, vse naj ti želim še naprej, ostani taka legenda kot si, da te imam rad, itak veš. Kjeraš 18? Isto Gartner ko seksa z Milfo. Čuj, zavrtela bova tvoj spot, kjer govoriš o tem, da te ženska tepe, ne? Ne, brat, zgubil bo to vseh 15 gledalcev, če zavrtiš moj spot. Lej, bomo pa zgubil, bom riskiral. Pero, drži se mi, ostani legenda še naprej. Manj te rad, brat, manj te rad, pozdrav za celo ekipo in cel TV3. Enako, Pero, drži se. Evo, dame in gospodje, to je bila dobra volja z Istokom. Vidimo se jutro ob 11:15 zjutraj in seveda v živo znova jutri ob 16:45. Zdaj pa premjerno v naši vdaji Pero Martič in njegova zgodba o tem, kak ga babe tepejo, ne? Režija požen, jaz se poslavljam. Pero bo verjetno ostal še malo z nami, da ga boste videli, kaj počne med svojim spotom. Čau! Moja žena mene tepe, Ja, veš, kaj je oblečen, hej. ona mene tepe, Pero Martič. Moja žena mene tepe, Gremo like! Vsi subscribe! Na Matej Albert! teden sem klical policijo, njega žena tebe, njega žena tebe. Samo oni čist nič ne naredijo, njega žena tebe, njega žena tebe. Vsi mi govorijo, da imam bujno domišljijo. Vsi like TV3, da dobim malo več followerjev na Instagramu. Meni full bad, sej bi se rešil samo te je ta flat. Vsi na tej Albert na TikTok. Vsi vete na TikTok, na tej Albert, najjači TikToker. Pet nekam po nasvet. Ta komad je najslabši komad. Spet padu pred tebe. Ta komad je shit, tako, realno full slab komad. Pa ima pol milje ogledov, brat. To ve moja soseda. Moja žena mene tepe. O, koliko smo brat TV3. Ona mene tepe. Ona žena mene tepe. Novemu ne upam povedat. Ona mene tepe. FIL89 na Instagram, prosim, dodajte ga. Njena desna je močnejšega leva. Ona mene tepe. Ona mene. Jaz sem tega dosta ne razumeš po slovenski. Ovo mislil, da sem znoril. Jaz sem tebem žensko, Robert me poslušaj. Zadnjič ti povem, čekaj se ne ti to delamo problem. Zelo bom tvoj medvedko, kad ti si men zobe. Vrnil ti bom keš, kad ti boš me srce. Noben to ne ve, koliko mi je bed. Danes bo spet padel pred tebe. Moja žena mene tepe. Ne upam povedat. Ona mene tepe. To ve moja soseda. 19:00, se vidimo na streamu. Vidimo se na streamu, www.youtube.com, znaš Perovan. Ona mene tepe. Ona žena mene tepe. Lahko tako. Novemu ne upam povedat. Ona mene tepe. To ve moja soseda. Moja žena mene tepe. Njene
mene desna je moj sreča galeba. Ona mene Roberta! Dos! O, dober dan, soseda. Dober dan, sosed. Dober dan. A je pri vas vse v redu? Ropot sem slišala, pa sem mislila, da je pri vas kaj ropotalo. To verjetno ne verujem. Samo preverjam. Lep dan vam želim. Dobro, potem pa adijo, nasvidenje. Lep dan, soseda, lepo se imejte, dio.